Kei te whakarerekēhia te ture hararei a te rātau e te minita i ngā take mahi e Kate Wilkinson. Ki te whakai te whare pāremata ki tēnei tōmina ōna me kōwhiri ngā kaimahi. He wiki hararei, he wiki mahi anō rānei. Te moni te hararei rānei. The Holidays Act is a very complicated piece of law. It assumes that all businesses work the same hours on the same days, and New Zealand just doesn't like that. He pānga ona ki ngā Pakihi Māori kei raro i te maru o EMA, ara te Employment and Manufacturing Association. From the iwi out of the settlements, and others are businesses that are just owned and operated by Māori. And all businesses are having quite some difficulty with the complexities of that law. I tēnei wā kāre kore karata e te hi whānau Māori ki te wariu o te moni mo te wiki hararei. I would suggest that they will be in favour of a change. Kua huitahi te rōpu tohu i te minita o ngā take mahi. He oi anō i tēnei wā, ka hore tonu kia tau mēnā he hararei a motu te rātapu o te aranga, pe hea te wariu i te mātuatanga mai te mātuatanga māwiwi. It means that some businesses could choose to transfer a public holiday and have matariki. Ki te whakaaetia, koina te wātua toru kua whakarerekētia te ture hararei. No te tau ko 1982 mātahi, anō nei te tau 2003, a te ahua nei a te tau hau hoki. Tā te pirimia o te wā a Bill English e whakaia nei ki ngā kōrero a te rōpu tohu, ara kia whakarerekēhia te ture hararei. Tā te rōpu tohu ka noho ōrite ngā hararei a ture. Raiha Johns, Te Karere.